Danas ćemo uživati u tačkama koje su pripremili naši učenici iz različitih klubova, te su kreirali predstavu Vremenska petlja, koja je kratki isječak bitnih historijskih događaja. Nadamo se da ćete uživati. Idemo, volam kakva ti ovo piramida, niti ima hieroglifa. Kako nema, pogledaj hieroglifa. Niti je poplačana, niti ima zlatni džiđa. Ma ja... Evo ti zlatni džiđa. Niđa ničega, ali haj slibe bac, da ne bude. Pa gdje god odimo, mora da se slika. Što fali? Pa ne mogu više, Magdić, uosnovom, šta imaš? Haj sebe skrenu slika na nama. Daj. Evo kudovi malo. Gledaj, niće vezi, jasne mi da... A stani. Zar nije vama sve ovo čudno ovdje? Pogledaj, nema mreže ovdje. Kakva je ovo piramida? Eto ti, meni ne mogu... Pa nisam ti ja rekao. Ja, ban bosanski Kulin, prisjezaju k tebi je kneže Hrvatsku i всем građan Dubrovčan biti prav prijatelj od celje i do vijeka. I prav goji držati s vami dokle sam živ. Si, Dubrovčane, piš. Ma pišem, Dokle sam došao? Pa ne znam da si gdje išao u zadnje vrijeme, ali... Da, zadnja misao je bila... Moja posljednja misao je... Ma ja to... Si, Dubrovčane... Kire ode po mojemu, kako da kažem... I, Hasba, gdje smo? Šta je ovo staro pismo? Stani. Ja mislim da je ovo srednja Bosna, Bosančica. Da je ovo Kulin ban sa dijakom Radojem. Da pišu povelju Dubrovčanima s kojima žele trgovati i lijepe odnose imati. Ko ste vi koji odite po mojemu vladaniju? I vsej zemlji bosanskoj. Kuline, mi smo iz budućnosti. Mi smo je Sarajevo, bravo. Slobodni ljudi na mojemu vladaniju. Jesmo, Bane, jesmo. Danas je veliki dan za našu domovinu. Danas te u našim školama svi slave i veličaju i čitaju tvoju povelju na starobosanskom. Kad je to danas? To je 828 godina nakon tebe, dragi Kuline. Kakva je moja Bosna, rekti? Bosna da prostiš jedna zemlja i mlade. I Bosna i Posna i to mi još da prostiš prkosno od sva. Kako su moji Bošnjani? Jesu li ostali u dobroj staroj viri? Kako je Bobovcu, Donjim krajima i Kraljevskoj sutjesni? Tvoji Bošnjani nisu više u starim virama. Tvoji Bošnjani sada imaju nove vire. I oni su sada Bosanci i Hercegovci. To mi još da prostiš do Dubrovnika samo spavaš. Ne razbravi. A moj kulo, Erane, nemoj ni razbravi. Ne razbra ni ja tebe. U mojoj zemlji su čudesa Božja. Ajmo mi, ja njega ništa ne ponavljam. Čuda se čudom zbivaju, dobri kuve, nego daj Boga da mi nastavimo ovu tvoju. Završi i dodaj kako je kad se dopisujemo. Znači, ja, Radoje, dijak, da. Pisao si u knjigu Poveljo Banov od ročstva Hristosova, 1189 ljeta mjeseca Augusta i 29. dan usjećenja. A ne mogu brže pišti još pametno. Glave Jovana Krstitelja. Da.
Krenuo sam 100 ljeta, tam na početku svijeta, osvanuo divan dan, poranio punim van, a onda je tuđi dan. Od Kulinama do današnjih dana, od Kulinama do današnjih. Ne pali u palja. Ti normalni, je tebu rudnik, je piramida. Pogledaj da je piramida. Opet neki novinar, mu zembere. A sutra, kad Strahanović kopa više od mene, bit će Alija opali. Nismo mi nagrani. Stani. Jesi rekao Alija? Ja. Pa da, vi ste Alija Sirotanović, simbol socijalističke Jugoslavije. Pa da, kako ne znaš? On je iskopao najviše uglja u jednom danu. Čak mu je i glava bila na novčanici. Zato još iskopo najviše. Čuj, vid me, jesam lijep. Pa ja. Ja mu slučajno glava na rentgenu bila. A nije, što? Da vidi, jel mu veći mozak od kompjutera. Stani. Po tebi je čovjek glup ako pošteno radi svoj posao. Glup je na razkoju sportskog rada. Znači, tebi je okej da si po cijeli dan u teretani, da bildaš tegove za pol neke svoje olimpijade, ali ti nije okej da neko radi pošteno svoj posao. Jel moja fakta na petovi? Dobro, ne da se ništa poglasiti. Se vi zafrkavate sa rentgenom. Od ja malo uglja iskopa, da se narod ugrije. Hajmo i mi vidjeti šta ima još. Dole, šta je Ja imam jedno objašnjenje. Moje objašnjenje je da smo prošli kroz kontinuum prostora i vremena. Jer svi znamo da su naša tijela energija, a energija kada se kreće nekom brzinom mora da stari. I moje mišljenje je da je sve ovo ciklotron, zapravo piramida u koju smo ušli je ciklotron koji smo nekako pokrenuli. Iz tog razloga se sad nalazimo ovdje gdje jesmo. Ama kako ne shvatate, hoću da kažem, jednostavno, nekako smo prošli kroz vrijeme. Ti dobar. A ne vedi vama priča. Hajmo dalje. Hajde. 25. novembar se obilježava kao Dan državnosti Bosne i Hercegovine. Upravo tog historijski značajnog 25. novembra 1943. godine održano je prvo zasjedanje ZAVNOBiH-a, odnosno Zemaljsko-antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Bosne i Hercegovine u Mrkonjić gradu. Na pomenutom zasjedanju donesena je odluka o obnovi državnosti Bosne i Hercegovine. Potvrđene su njene historijske granice. Bosna i Hercegovina definisana je kao jedna od 6 ravnopravnih republika u tadašnjoj Jugoslaviji. 25. novembra 1943. godine Bosna i Hercegovina je obnovila svoju državnost, koju je izgubila 1463. godine kada je potpala pod upravu Osmanske imperije. Nakon nekoliko dana pomenuta odluka ZAVNOBiH-a je potvrđena i ozvaničena na drugom zasjedanju AVNOJ-a u Jajcu.
Nakon što je oslobođena, Bosna i Hercegovina 1945. godine dobila je svoju zastavu i grb koji su bili njeni glavni simboli sve do 1992. godine i početka agresije. 25. novembra na prvom zasjedanju ZAVNOBiH-a definisano je da je Bosna i Hercegovina jedinstvena i nedjeljiva država u kojoj će svi narodi imati ista prava. Ovu odluku potvrdilo je 247 vijećnika. Za svakog Bosanca i Hercegovca ovaj datum je od iznimne važnosti. Ovo je za njega i Bajram, i Vaskrs, i Uskrs. On je početak historije i povijesti. Ovaj datum je sveti dokument u koji se ne smije dirati i koji se brani životom. Svim Bosancima i Hercegovcima, svim uposlenicima i učenicima Tursko-Bosanskog Sarajevo koleđa, da sretan dan državnosti naše jedine domovine Bosne i Hercegovine. Na Bilinom polju. Ano domini 1203. adjuracija. Adjuracija, odricanje pod zakletvom. Odricanje bosanskog bana Kulina da će dalje pružati zaštitu hereticima čije se učenje razlikovalo od učenja Svete stolice. U tekstu donesenom i podnesenom svećenicima crkve bosanske na potpis stajalo je između ostalog: u ime vječnog Boga, stvoritelja svega i otkupitelja ljudskog roda, godine 1203. od njegova utjelovljenja, 6. godine gospodina Pape Inocenta III. Šta je ovo? Kakve su ovo rešetke? Gdje smo mi? Vosotras pogumila? Uvjeravam ekscelenciju da nismo pogumili. Sve je počelo kad smo Buba, Dali i ja krenuli na izletu visoko. No, Bogumilo! Basa! Daliboro. Vosotras katoliko? No, io sono islamico. Parla Vaticano? No, Vaticano, parla Vaticano, mio fratello d'Italia. Sì, mezzo fratello, grandi amici, la pokrađeno in Italia, saldi in Bosnija. Disastro, kako stupidissima govorare ste pomislili. Io sono Bogumilo! Sve bona, Bubo, šta mu govoriš, šta ćeš promijeniti ako mu narušiš mis? Ništa mu rekao, mora reći, ako mu ne kažeš mis će da ti učini osudu. Ljudi imaju pravo da vjeruju što hoće i niko im ne može priječiti, niko im ne može buldožerim sahranjivati, niko! Tu! Kad si ga kada Bogumilo? Para nemam ja rad. Hajde! Majko moja, hoću u svoje vrijeme, hoću kući! Oh,
Ne konta. Snijeg pa behar, brašno pa prašno. Pa, ne kontam nija ništa. Mene ubio ovaj behar. Vid česmo bolan. Po Mostarstvo, pa dole gore, dole ti je veliš. Slušaj, meni je ova stvarno više doslala, ja hoću kuć, braće. Senca visoko, sad nosla. Ma ne mogu više stvarno, ko se ovi sad? Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Nisam vas ranije u Mostaru. Nismo ni mi tebe. Što vi nekakvi glumci? Ja glumac nisam, zadnji rezda. Ja jesam. Otkad tu? Boba draga. Radim, Aleksa Šandić. Aleksa Šandić. Ostajte ovdje sunce, tuđeg neba. Neću vas grijati, ko što vas ovo grije, a grski su tamo zaloga i teba. Šio vidi ga nema, gdje brata nije. Svoje majke, ko će naći bolju, a majka vaša zemlja vam je ova. A bacite pogled po kršu i polju, svuda groblje vaše, pradjede. Aha, jest, sve je to tako. A bacite pogled po Binskom polju, svuda Boga mi kuće bez vrata, a Boga mi bez krova. Živite zato da možete grijeti. Na njenom polju je vas slava ste. Živite zato da možete svoj rodni para slati. Nije tako, da nam objasniš je lijepo. Sunce, mirisi. Boga mi, to je samo tebi lijepo. Žrgovan, voda, Neretva, behar. Sve je to tako, a kad Austrijanci dođu, onda Mostar predstavljaš ko 100 Venecija. Pa daj, ljudi, a šta to pričate? Kakva Venecija? Jes, brate, fraje s Neretve ne bi dao Mostar za 100 Venecija. Pa ne bi kad je vir, ali kad je rat ne bi oklijevao ni sekunde, nego hop niz Neretvu pa niz Kanal Grande i ode on. A znaš ono pjesmu ovu? U Srebrenje i brig zahvatila vode. Pa niz bašću džule zaljevati. Lijepo vam ta pjesma. Pa vaše vi ste napisali. Ma ne laži frajera, gdje će on napisat sa Dali? Ma on je napisao. Jas napisao. Pa nešto je pamćenje ne služi dobro jer ja tu pjesmu nisam napisao. Dali, jesam ti objašnjavao već da smo prošli kroz vrijeme i ako čovjek još uvijek nije napisao pjesmu, tek će da je napiše. Ja je nazva sela mjesta Komedina. To će on napisati. Yes. Da. Kako? Kako će Aleksa mi nazvat sela? Što ne bi mogu? Pa zato što on Aleksa, ona je Mina. Prosti, a fakat što ne mogu? Zato što ti Aleksa, ona je Mina. Kao da majka, slušam. Tako mi isto ona govorila, da Aleksa ne može sa Hankom. Zanku ne znam, a za Minu znam. Kada nema dosta Desa, Jela. Slušaj, Aran, Desa uopće nije ime za psevdonim. Nije. Hoš mu jedan tekstić, malo. Hajde, Boga, hajde da čujemo. Da čujemo i ovog pjesnika. Hajde. Sinoć kad se vraćah iz toplije kafana, prođu kraj terase starog igumana. Gore na terasi, ko da ima krila, s pletivom u ruci, sjedaše do bilo. Niće veze, vala. No ne vedam. Pa eto nije čemu. Ma he, niko ne pokrivo. Znate šta, Aran, mene je ovo, hajde, nastavi lijep. Dali, ajmo mi odavde, mene je ova alergija. Bolestan čovjek, ba hajmo go. Hajde. Upravi se. Duša znam, draga moja BiH, ispod petar gradova, kuće Bosna i Neretva. Polako, smiri se. Smiri se, molim. Šta onaj, sad je onaj ovdje dole. Nemoj, molim. Smiri se, prijatelju, spusti pištolj.
Šta ti sad čitaš novine? Čovjek hoće da nas ubije. Znate, novine iz 27. juna 1914. Slušaj nastav. U nedelju 28. ovog mjeseca prije podne dovešće se njegova carska i kraljevska visost iz Iliđe s posnim dvorskim vozom u Sarajevo. Stani, koja si godina rekao? Koja godina? 28. jun, brate, 1914. Pa vi ste Gavrilo princip. Kakav najlon? Ko ste vi? Ja koja, da, ne znaš šta je najlonom će majku dvoje djece, kak te vijesti? Ako je majka što je sjedi kuće, nego paradira po tuđim zemljama. Zašto? Iz kojeg razloga želiš da ubiješ ljude koji nam prave pruge? Da nam odlaze šumu i rudu. Prave nam škole. Da djeca uče njemački. Prave nam muzeje, da skupimo minerale. Da se sjetimo kako smo rudima, prek što oni sve odnio. Ljudi od nas hoće da naprave Evropu, a ti bi pucao u njega. Ako neće da ču naš glas, neka ču naše oružje, ima saksa istoriju, mogu da zakasnim. Halo, koliko kila imaš? 50. Rekla bi da si glup, koliko je svježa, ko moraš prvo da se udebljaš. Znam, terorizmom se ne rješavaš. Šta ćeš da od toga? Šta? Zatvor, batine, tuberkulozu, eto šta? Kakav zatvor, ja ću cijan ide u zavu, ja u zatvor neću. Zatvor ćeš ti ja raditi. Kad dođeš kod Principovog mosta, A šta mu ti pričao kako Principovog mosta? Kad umrije, bit će. Znaš, kod tramvajskora je stiki. Gora ga slobodno roka. Ama stani, ti sad njemu rekao kako on njega da ubije. Hajde, odite sad vam, hajde dođi sad vam. Dođi vama. A sad, kad je on te fino rekao kako da ga ubiješ, ja da ti kažem, hajde da ga ne ubiješ. Hajde ti fino, da mi spriječimo taj svjetski rat, hajmo mi odavde lagano nešto drugo raditi. Hajde. Kakav rat, biraš? Uči ti njemački, hajde. Hajde. Kao zlatna plava, posteljano meka trava, zemlja ora, zemlja ora. Evo ga. Man što je plaho. Ljepote ovog dunjalka, man jarad. Eto, danas je rođendan našem sultanu. Pa neka je svaki narod sretan. I treba da bude. Ljepote ovog dunjalka. Hvala dragom Allahu, milosniku. Ovako. Da nešto udešterimo. Ovako. Godina 1167. po hidžetu. A po ovom vremenu 1753. U subotu stiže u Sarajevo silatar Mehmed Paša. Poslije toga jedan dan se desi zemljotres. I onda u cijeloj godini čuli se slični udarci ko od baču, svaku noć, svaku večer. Na drveću pojavi se nakon, čudni se crvi pojaviše, lišća se osušilo, oni crvi, aki, pobejali. Tako se crvi nisu prije pojavljivali, ali Allah najbolje znao. I oni ih učini hranom pticama. Još da udefterimo ko je preselio na Hiret, u komšiluku. Ibrahim Aga Žmiro, 97. džemat. A i dalje. Ahmed Subašić,
ili sa bašioglu, bil nokta. Dalje. Naš efendija Kulo, derviš, naš komšija, lijepo se odjevio. Neka im dragi Allah podari lijepi dženet, firdves. Jara, bi to da je stakvirula. Hajde, bujru, da ste vi neki televani. Nismo mislili budućnost. Kakva je budućnost, jedna i ne bila. Dobra. Kako je to bilo izašla na sokar? Što me gledaš? Stakvirula iz tog gola tobe, Jara. Hajde, bujru. Stani. Gdje tamo šeitan jedan? Ne boj se, neće ti ništa doći. Vi ste, jel tako, Mula Mustafa Bašeskija? Jesam. Naš prvi i najbolji ljetopisac iz 18. vijeka, jel tako? Da, tu Garo, kao. A vi ste sad zapisivali i ko je preselio? Jesam, vala, taman popisa, ko će sad mene popisa kad mi se vi natovačite na glavu? Ma hajde, srećemo, hajde, sjedite, stari, hajde. Moj čika Bašeskija, znaš da se po tebi ulice škole zove? Šta čika, ne lajšim ja tebe, sine. Pa čika, brate, gospodin, efendija. Ja, kontam sad. A gdje Boga ti znaš da će po meni, ko biva se zvat medresi i fukaci? Hoće, efendum Bašeskija, hoće. Evo vidi ovo, imam ovdje jednu sliku da ti pokažem, čekaj. To be Arab, šta ti je to je stavno? Vidiš, ova slika ovdje, to ti je ovaj dućan za 300 godina gdje sad sjedi. To be Arabi, kako to more da znadeš? Dragi Allah najbolje zna, estak. A efendi Bašeskija, ovo ti je mobitel. Subhanallah. Bez beli je to neki šeitan, estak. Ma nije baš, ale... To be Ja. A imam još nešto da ti pokažem ako hoćeš. Šta? Jel te zanima? A kako ne zanima, ja da nije. Sad ćeš da vidiš. Znaš ti vam od smisla, u tu školu sam ja. Dobro. Evo vidi ovo. Šta ti je sad to? Ne boj se, čuvaj. Efendi Bašeskija, ovo ti je laptop. Laptop? Kakva su ti ovo slova? Vidiš ovdje, ja ti ovdje barnem ove harfove, a svi harfovi evo stoje. Slobodno. I vidiš ovdje ti sve kad zapišeš, ono sve ostane. Ja. Ništa ti se ne briše, ništa ne moraš ponovo pisat ko što ti zapisuješ. Ne bi li ovo dobro došlo? Ja. A znaš šta Bašeskija? Mogu bi ti nas fino zaposliti da mi s ovim laptopom, ma hoćemo bubu, ma hoćemo. Mogu bi ti nas zaposliti da malo po čaršiji odemo, da vidimo šta ima, šta se dešava. Ja, novinar, paparaci. Šta? Paparaci. Stani! Vi da idete u čaršiju. A ja? Ma ne dolazi u obzir, bola. Da ja ne kidušu kakve carinske kabadare. Neće, efendija niko, natjerat ćemo i bubu da se presvuče. Hajde, bubu, ići sad reći. Ha, ima tamo iza dula pa si ne uzmi. Hajde, pa ćemo tebi mi doći kad sredi. Hajde. Bismillah vam djecu, Ništa više. Ja, gdje mi je kaška? Hajde, Bege, nema burma. Gdje sta? Evo nas, Fendija, piši. Evo vijesti je Fendija. Stigla je Žephana u grad. Dobro. Zabranili se tutuni, tutunđe u gradu. Dobro. Piši. Umro poznati. Piši. Umro poznati. Pecrep s vratnika. Allah mu rahmetile. Pojavila se bolest ospica. Aj, možeš stići. Stigu Kraman deva s Bartom kušmom. Da vam je kompjuter. Kako ti dobro kompjuter došao? Šta ti je sad kompjuter? Ama to ti je ono što sam ti malo prije pokazao. Pa ja.
Šta, kako to, šta? Ma, u tom kompjuteru ima ako neki mehanizam koji ti radi ko sat i ono ti sve pamti kad ti one harfove barneš. Moja fendija. Oj, ne mere više. Malo smo ti predlagali. Ne mere, Allaha mi dragog, ne mere više ovo lako. Moram malo odmrti. Onda ja do Aščinice da pojedem kakvu soga dolmu, ja možemo li nas dvojica s tobom? A što ne biste mi došli? Gdje ti cura živa bila, sjedi ovdje i žene hoće da pišu muževima na vojni, pa da im živa bila pa kaže. Hajde. Ajmo, Bašeskija, povedi nas. Hajde, momci, da vidite kako Salih Efendija pravi soga dolmu. Hajde. Ajde, Burum, Hanuman, daj otvori te nijepa. Eto, rekao meni da s tobom divani. Aman, Jarab, kakva si tu? Allah salame, tu ćemo durgo logala tako da bone uzmemo na grni na sebi. Ma ja sam ti kunu ko pehlivan što reče onaj. Nego, hajde ti meni diktira. Eto, piš mu da smo ja djeca dobro, hvala Bogu što i njemu želimo. Sve je poskuplo, a maslo najviše. Kod komšije moće izgorila kuća, hvala Bogu nije prošlo nama. Loša vijest je da je bila poplava, a dobra da je voda odnijela svo ono smeće. Dobra vijest je da su šljive rodile i bit će pekmeza ako dozriju. A loša da su već grane počele pucati od tereta. Pa će ih manje dozrijeti. Eto, je li ti dosta, Hanuma? Na čega? Po pisma. Ma ne znam, ja to jesi htjela rekla. Jesi ti rekla sve što si htjela? Ma ja nisam htjela ni ovoliko. Pa što sam da i kako? Pa nije čas pram cijele mahale rijede da se piše mužu na vojnom da se ne brine. Eto, kad ovo dobije, nije će se kombiniti. Bile šljive, bila poplava, ona pala, razbila nogu. Mo nemoj mu to pisat, ne. Dobro, hoću mu pisat nešto za tebe. Da, ne. A šta? Pa eto si kako što radiš, djeca. Ma sve isto ko kad je on tu još i njegove poslove, evo mi još ožljak od zjepance na glavi. I onda on bude heroj, a ti nisi ni osoba. Pa ubijedit će se. Pa jesi slagala nešto? Aman tebe, Hanuma, pa kako ću slagat, ti pišeš. Hajde, dobro, smontaj. Gdje se mora ući? Poslali straže po vas. Ma što? Kaži muži se žale i žene im nego ni šta bi je ustupio ovaj strah. Ovo, šta si to radila ovdje? Pa ništa, baka. To be, Jarabi, ma zavidnici. Haj kupi prljavu. Krivam što im ovako dobro dućan radi, laj, naroda. Bašeskija, Sakća vas u Sahat Kulu, pa ću vas na večer ili za Istanbul ili Dubrovnik. Hajmo, predano, hajde, skrilac. Mama imaju najljepši, mi nećemo pijamidu. Ma neće ba nama je vjopa, pa mi imamo pijamidu. Ajde, slučaju. Ako je Amerika tako velika, zašto nima pijamidu? Pa ne znam. Pa dobro ti dio da znaš, ba ti pametan ono, na. Pa ne znam. Mora da znaš. Ne znam. Ni da ne znam. Come, follow me, follow. And finally, we came here at Pyramid of Sun in Visoko. It is assumed that this dates back to the ancient civilization. Look at these beautiful stone walls. Is it true that these walls contain some kind of time emissions? I don't understand. What do you mean? Is it true that once you enter these tunnels, you find yourself traveling through the time? These are just old stories and sagas. Do we have this in Russia?
Ooh la la, oui. I'm starting to believe these stories. Let's go, feel it too. معاك البداية